Sveta Gora Atonska, jedinstvena zemlja monaha, treći prst poluostrva Halkidiki. Srce svetskog pravoslavlja, posljednja živa ikona zaboravljenog Vizantijskog carstva i najveći hram na svetu. Sveta Gora je jedina država na planeti u kojoj se ljudi ne rađaju, nego isključivo umiru. Svetogorci su se povukli u ovu čudesnu zemlju, hiljadugodišnjeg tihovanja i molitve kako bi umrli za ovaj svet i ponovo se rodili u Hristu. Brdovit predeo, prekriven gustim šumama i ispresecan nebrojenim stepenastim jarugama, čas pitom, čas surov, okružen bistrim smaragdnim vodama Egejskog mora. Planina Atos, na kojoj se prema predanju nalazi Bogorodica, uzdiže se na 2033 metara iznad mora i najčešće je zaboden u oblake. U antičko doba Atonska gora bila je poznata kao Apolonijada, a na vrhu Atosa nalazio se hram Zevsa. Crkveno predanje pripoveda da je Majka Božja, primivši blagodat Svetog Duha i pošavši na Kipar lađom, koju je zahvatila bura, pristala uz obalu Atonske gore. Mnogobožci su tada primili Bogorodicu, slušali njenu propoved i krstili se. Tada je, kako predanje kazuje, Mati Božja ovde učinila brojna čudesa. Pre nego što je nastavila svoj put, postavila je na ovoj gori jednog od apostola kao učitelja i starešinu i blagoslovivši narod dodala: Blagodat Božja neka bude na ovom mestu i nad onima koji ovde borave čuvajući zapovedi Sina i Boga mojega. Dobra nužna za život na zemlji imaće s malim trudom u izobilju. Život na nebesima pripremljen im je i neće odstupiti milost Sina mojega od mesta ovoga do kraja veka. Ja ću biti zastupnica ovog mesta i topla molitvenica za njega pred Bogom. Od toga dana, kada je presveta izgovorila ove reči, Sveta Gora se naziva njenim vrtom. Pod vlašću Rima, koji je proganjao hrišćane, Sveta Gora nalazila se sve do 313. godine naše ere, sve dok car Konstantin nije izdao ukaz o građanskim pravima i slobodi veroispovesti hrišćana. Do tada se monaštvo na Atosu već bilo poprilično razvilo. Pojavili su se i prvi manastiri. Događaj iz 442. godine odredio je takozvani avato, zakon po kojem se osobama ženskog pola zabranjuje pristup na Atos. Naime, kćerka Teodosija Velikog, princeza Plakidija, posetila je manastir Vatoped, ali se tom prilikom iz ikone presvete Bogorodice začuo glas, koji joj je saopštio da odstupi. Ovaj zakon primenjuje se do danas, a kršen je u nekoliko navrata tokom burne istorije Svete Gore. Dešavalo se da su pojedine žene pokušavale da krišom stupe na zabranjeno im tlo. U 9. veku carskom poveljom darovano je monasima pravo samostalne uprave na Atosu, a njihov broj se tada značajno povećava. Javlja se i slovensko monaštvo, rusko, srpsko i bugarsko. 1453. godine sa propašću Vizantije nastupa period turske vladavine, ali je Sveta Gora očuvala slobodu pravoslavne vere i samoupravu uz plaćanje danka. Carska Rusija u to vreme značajno pomaže Svetogorce. Danas se na Svetoj Gori nalazi 20 velikih manastira, 12 skitova, mnoštvo kelija i drugih monaških naseobina, a na njenim liticama podvizavaju se pustinjaci. 17 manastira su grčke monaške zajednice: Velika Lavra, Vatoped, Iviron, Dionisijat, Grigorijat, Sveti Pavle, Ksiropotam,
Ksenofont, Kutlumuš, Pantokrator, Filotej, Karakal, Dohijer, Esfigmen, Simonopetra, Stavronikita i Konstamonit. Tu su i naš Hilandar, ruski manastir Pantelejmon i bugarski Zograf. Rumuni imaju svoj skit, časnog preteče na samoj litici poluostrva iliti Prodromos. Kareja je srednjovekovni gradić u samom centru Svete Gore. U ovoj svojevrsnoj svetogorskoj prestonici nalazi se sedište sveštene skupštine, koju predvodi svetogorski prot. Tu su i konaci poslanstva svih svetogorskih manastira. Za Srbe je posebno značajna isposnica Svetog Save, u kojoj se čuva čudotvorna ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, a od skoro i žezlo Svetog Save. U njoj svakodnevno u molitvi i velikom podvigu danas revnuje monah Nikodim, sabrat hilandarski. Svetu Goru svakodnevno posećuju brojni poklonici, pravoslavni vernici iz celog sveta, ali i mnogi drugi ljudi dobre volje. Pri planiranju putovanja u ovu monašku zemlju treba pre svega imati na umu da Atos nije turističko odredište. Manastiri nisu hoteli i neophodno je poštovati red i pravila u domu onih koji su se opredelili za monaški podvig, poštujući gostoljublje kao jednu od najznačajnijih hrišćanskih vrlina. Posetu Svetoj Gori važno je unapred planirati. Datum ulaska precizira se u dogovoru sa službenicima u odeljenju za poklonike u Svetogorskom domu u Solunu. Broj posetilaca ograničen je na 120 dnevno. U Svetu Goru se ulazi isključivo brodom iz luke Uranopolis ili luke Jerisos. Pre ulaska u brod preuzima se dozvola, takozvani diamantirion, uz plaćanje takse. U manastiru najpre odlazite u poseban deo za goste. Po svetogorskom običaju, uz ljubaznu reč, monah gostoprimac ponudit će vam okrepljenje, kafu, ratluk, rakiju, cipuru i svežu vodu, a zatim vas odvesti u kelije sa posteljama. Takođe upoznaće vas sa rasporedom bogosluženja i vremenom za trpezu. Boravak u manastiru je jedinstvena prilika da zavirite u riznicu duhovnosti i osjećaj večnosti. Pred odlazak na počinak tokom povečerja u hramu, crkvenjak će pred vas izneti svete mošti, netruležne ostatke svetih ljudi i upoznati vas sa istorijom i delom manastirskog blaga. U trpezariji se obeduje u molitvenoj atmosferi. Nije poželjan razgovor, a sa zalaskom sunca svi se polako povlače u kelije bez glasnih razgovora. Na Svetoj Gori kratke pantalone, kao i majice sa kratkim rukavima, nisu dozvoljene, takođe ni snimanje kamerom. Monahe i porte manastira možete fotografisati samo uz blagoslov, odobrenje. Vodite računa da monasi nisu ni turistička atrakcija, niti turistički vodiči i treba ih poštedeti suvišnog uznemiravanja. Takođe, svetogorsko pravilo zabranjuje lov, ribolov i kupanje na Svetoj Gori, a samo noćenje u manastirima potrebno je dogovoriti sa manastirom nekoliko sedmica pre dolaska. Termin se ugovara telefonom ili faksom radnim danom u prepodnevnim časovima. Važno je takođe napomenuti da brodovi polaze isključivo ujutru, a za dnevne grupne posete potrebno je angažovati poseban brod, koji se zove angaže, uz popriličnu nadoknadu i u dogovoru sa lučnom upravom. Ženama ostaje mogućnost da se ukrcaju tokom dana na jedan od brodova koji obilaze Atos sa udaljenosti od 500 metara od obale. To se leti izuzetno preporučuje za žene zbog nemogućnosti prilaska samoj obali. Svi manastiri su vidljivi sa pučine, sem Hilandara, Zografa, Kutlumuša,
i Kostamonita. Takođe žene mogu posjetiti i neke od metoha, manastirska imanja van manastira, kakav je recimo hilandarski metoh Kakovo nedaleko od Jerisosa. Posete Svetoj gori uvek su drugačije, a u svakoj postoji klica ponovnog vraćanja. Retko neko ko je bio jednom nije opet došao. Bunar Svetog Save nalazi se u Hilandaru i po predanju kopao ga je sam Sveti Sava, a ko popije vodu sa njega uvek se iznova vraća srpskoj carskoj lavri na Svetoj gori. Za naše ljude poseta Svetoj gori ima poseban značaj. Ovde će se sresti sa onim najvrednijim, što smo od predaka nasledili i od potomaka pozajmili. Nezaboravni su susreti sa hilandarskim bratstvom i duge zajedničke molitve, praznične trpeze. Od dana tragičnog požara život u manastiru je otežan, a mogućnost prijema poklonika značajno umanjena. Ali se manastir obnavlja uz pomoć Srbije, Grčke i donatora i kroz nekoliko godina zablistaće starim sjajem. Na svima nama je dužnost da čuvamo zadužbinu Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog.